Eh, ke nimbula binakan na biokani ni siamati kumain na kami binakan ni kuah na bunota bangani wakarong ti kumikina wanita ni matata ti kuyani na domoy kirau na biokani na sing binakain dai Nimbula wakumulitukan binaka. bikim ni kede boleh binakan turangan ita. Ya, unita kan di rongo bina katuko yan na domoy kirau. Babi di bina katuko ni bikim ni kesara na nomo ni rongo na kali mol malumo yang wala ni bikin na sing bina ni kuwa na ulu tangan tikungan ni naruto tambana na online safety commission. Okla ni bunga bikin na sa rongo tiko na nono sa mebili tiko o Filipe Mbatiwale ya na kabina ni ko marutakan ni Ron di bangalal ti ko mayo ko ya ena non itabi ang karabat ko ni kuwa may may tabi bat ki kenda ena ibata batang ko may wasay sarangamay ena bosa nga bakit okay meron ni dakila na itabi libo ang karabat ko kini karua ena buku ni buru-buru nda sala ko turu mati ko na buru-buru ni mona liba-liba ni kuwa nda na buli ti ko kina esona bika imbimbi menda kila ena buku ni kena baka nga taki ena na buli kina kwena kena baka nga taki dhala kena kena ena dono menda muria ena kena baka nga taki to na ka na bali sara na nomo ni wakararong mai me baka nga kini bakaraw bikim ni nanto sema tiku mai na nongo program endo tiku ngo endo na sere men tiku bunu tiku na nonta may bimbulong mo tiko ena buku tiku ni nonra wara ki tiku so o kwera na ber tiku mai na sing bina kani ko bina ka bakalim sar ni kay waseani na video ngo ni bitala no ena buku ni beka do menda bulida membalete tiko na beka ni mona liba-liba. Kaya baka tiko sana na monitaro, ngona kena ngolo saranga. Ni inbox mine, sa impita may na chat, so nataro nindo, binakatuto monitorong. Meraw ni istomiyan, bigyan mo ni enakabi na nasigin ko. E narangolo sa tiko na sere ni salama ko turang hotel ni turang ni tati ko may telewo Filipe, ni takan ni na marutakan na sere ko. Nimbula binaka. Kena vei por tu yawa ek mi nani unani boikina kalut mi akaru sakti mui divinina dai levu no problem orana lenga ke warai masna matau malika
E ora na sanga me tau balenga. Totoko makoti na serongo me malete tiko na sana makaturang o te leo da kila na boso ko erndo kile kina na kanda mena puno bakaturang o te leo bakatulo sa tiko na kena vendel ni abu tombu kete sara na bongi bina kani kua singa mo ni titiko na karo solo karo ni singa ni bulai baba kanda na sa oti ngona walu na tini kaona na minite o maro taka ni rani karo sema bata ke turanga ni ta commissioner o Filipe Mbatiwale na kabina ni sikini kua o sema tiko ni ngoi nandi sema tiko mo ko na kor turanga mai suba ni bulu bina turanga ni ta. Nimbolo pinaka-Maramanita, vavino pinaka-Vale, na totokan ni sere ni vita takaya pinaka-Vale, pinak. Lah, kau nak balik besar. Kira matanggan nyo, wakang bulan manta biro na biyo kan. Era sema tiko mena kabini kua. Binabali ba nimbola binaka ni mata binaka mai na sema tika mai na bata-bata ngoe na Dr. T's live na Avola Mata na Facebook na evangu ngao Felipe Mbatiwale au pengarabi tiko baka the Commissioner ni Online Safety na nonda bono binaka ngo viti pabi ni binaka na viki amnina sema tiko mai tumbe kana sana vital noa lama tartar na ngwalit ko mai kita satu param kira sangami kimami di pararam takiani na bata-bata binakan do binak. Nah, kami nak balik besar turan komisioner, babi ni binakan na nomutin gomai, na visu rating oleh ni rating tiko ni limu nak kai be ya tiko na nonton penua, siang wala ngai biti na bisi pura-pura untuk sarabat tiko limu na be kai tiko, na buku ni be kai balik na mona libu-libai, kuasa dengan ustu na nonton vital no niko, ini sepera ya, ramatanggan nyoba matal tikim ni manta, na nomuni koro ni basu kena punonya susukena. Naka. Narango Felipe o ngani na isasaw na maratelebo au asusu mai asusu mai lebuka o basi visota lovoni o balau au mai buli na mara district school kalasin dua kina ba au kita uto kita no sorry kita uto itu ko no sorry na ngona kita skala laikina da venu lei from tolu kina ono i ndawile i Lelin Memorial School au kita tina nabuli kita satu kisaren di New Zealand Babu Vale le tomani kalen buli torodaki i New Zealand Auckland ndio ya ni Waikato walisar le buli lawa i na University of Canterbury my Christchurch. Oh, totoo bakauti eh. Rong-rong na bakangon ni sir kaliti ko nita. Na nomoni bakayati takati ko na bonua. O ni ang oleva eh. Totoo bakauti na nomu salitu ini silandi. Kau se na nomi biti tiko ngamay. E na nomu sasanga mo listal may bito. Marutaka na nomu lisumay. Iyo, marota ka sar baka lebe na ento tani sar may na nagu tamban ni Bingarabi au daka baka lawyer, commercial lawyer wa dani ve mitaki na matentu ni Selandi au prosecutor ka kino Bingarabi na commercial law talangai Australia VSA Australia VSA New Zealand ndo tan to na Bingarabi na public service dona kana lev ni marau indara ni lestal mai na me Bingarabi na nonda bono na kango viti vambo to sa kiana ngona men lestal mai kianda na leve viti to mai bunatani dara ni mai Bingarabi enak. So totoo kasar nga. Ando nga nang utaro na nung mabulit ko ya may namara district school. Nung muli buli nda wilewu. Asa do mo tatalo to nga mo loy. Sen har jag, nanguna jag tumpuväki mikida neita did au vaka au ve accountant au vaka accounting economics kena mathematics au le puli na pul torovaki au ngai tora na ai au tora na politics vata na international relations Yeah.
Kanangono Rakautikine, it sparked my interest in pursuing law. Rakavativiana nungu Bachelor of Social Science kina Bachelor of Law o manitor kina ko na usama ni nanu ma usana ngole na pathway ni vuli lawa balat ni untuk ni usengwan lele me untuk veteran kita kan na na puna ya kina why and all that, so I was very inquisitive as a little kid, but iya though wata kaya nunggu rai ni usengwan lele yo tumpu takiti kumai Puli sarang kami na koro, kita utik kami na koro. Iya. Sa totoo kasaraga marta ka na mo wasema yan ita kala nang bugin ko na do nang ngoni na bakarong ti ko may nakoro Hmm. narongo ko nangon ko ako dito kami na Mara District School ko sali commissioner sa ni online safety commission sali lawyer sa wala nga ni lawyer biti may Australia bat kini Zealand yan doon labi ba kung getilevo na ita kimero ni Roma na nung mutalan no singo binakani ko baka tamo na nung sanggali buli lawa ini silandi natabong kay talita ka na nung malaki buli Canterbury. O tegbuan i Waikato no no go i Canterbury o ni kaya sambo vi baru taki vinaka na buli lawa baleta ni oro ni kaya bo ndo na bono bun ndo tani to maybe New Zealand to to na be maluwai siyang so tini levo ng wana Pasifika kita ule lima tinga ni to kalasi ni buli lawa kita ngwana ni Pasifika ang ni Viti tiki 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 Viti sama tiki Viti kita uvi maluwai bi bola kati sar koya oro ni kaya ni Nduan ndui levu mai na vulite ko Waikato Waikato very Pacific orientated um ndana ko tamay so nandre pinakatalanga para tagi kianta na nanda taka sana nanda work ethics nanda taka pat kair na kay balang ndo atento kan expectation nangon nanda vuli varo tagi tik may kinay na law school i Canterbury nda tan sar nanda to baraw ni makamaka mandanga viva Bolivia ndo atani iyo. Oh, totoo ka saranga binakabali po turangan ita na nung wasema ya baka Mm. tamo na nung kaila ko Australia tamo kunti ko itay. Benak, o vinkarapiti ko New Zealand lima na baki nang vinkarapiti ko New Zealand giyatan COVID na rono tolu rosanga bulu ani awa lesmay awa ngona ni COVID ya kito tigo New Zealand dito na pun ya nemenda do testa gibali pun ngona da bito sa kito na lita ka kito na ka na tampan nila wa kito ron kito ngan ribit nga kito lita ka na bising na sing sama ni kao sa na Oh, na. Urburgoro ni nangai kina me kuni da ne batata ni testing sa COVID free o mani vitar tar Australia kito mani salme bion da na opportunity me lay vengaravi na Holbein Lawyers. It's a mid-tier firm, one of the biggest firms in Australia, kani employment law and commercial law. Mo living karabi sa rin ng Northern Territory, Darwin. Siyang sarat to anin doon na COVID case nang muna ay Darwin. Kaya ko manindiyawa kina mulai karabi Darwin and tampanan ni commercial law and employment law. Mm. Wow, totoo ka saranga ora ni kahit orang lita ki may maraw na leway bitin ni o huli may balangi o taka may balangi ki may mdu sarap talaga na nung mundo wabo kiti burbura na nung mula ko bangande yang ko salis talmay na nung tapanoy biti o musik ki may mitiko turang lita ni may baka binibinaka na nung mundo mata bumali nirto suli ke muni may muni ngol talmay biti muni bingarabitale tambanan ko na online safety commission. Yan ita. O mataltak madibira na barong chukumay. Nadam saramandan na online safety commission.
Naka. Na online na commission na matambosi ni vitang kumakin no bona mona live keto venga rabi pakatamba kinto na kiana yan rabi na vibara ramataki membaleta na vitang kumaki may na vibara dani se vibara lolo mataki do bang tagi van mona live van internet Mm. kito reda na kiana bakando nui na bakalaw ang biyak sa policy na vika na internet ka baka bal tiki-tiko na kena noritang ko makina ng bulan ver na leon ni Banua na vika ko ni anta baka duin tagi kina sinta um, sempre ni dondono na kani vakarau na social media sa na internet yana ni to vingarab kito siang ni kito vingo mana kunru kito vingarab ba tambe kintu na kian na awareness na vibara ramataki na kian na vakangataki vakamatau na mona liba yana ni to vingarab na online safety commission kito vaka pe walkati sara kina tamba vaka ni visa kita usianga ni ofisa ni online, kita usianga talanga ni ofisa ni Facebook, seseorang dona numa beka, kita tambana ni veiva rara mataki, veivu ke yana kiana soli na ibaka sala, membaleta na kiana baka yang taki bang atau na telefoni. Siya mona liba-liba. Sandin. Teka mo man na ba kita ba na tambanan ko? Ronaldo luteni kaviwa teke vukina na venkarabi ni Matambose na lawa ko e vauda ko se na lawa tu ko e sole be ke tau na ko me ke tau venkarabi kina na online safety act apa sta kina Ronaldo luteni kawalo ken sombe kana tu na lama tartar na tap na lawa ngo na lawa ko polisa tu bina sartu na internet ken daroni na lawa ke viti na ngono ko sarau na dari na nalla da be bodi kenta men belata na tamban ni ben garab de tekin eti na mona liba na internet kenta la kana lozo Fiji matata sartu ngakina na nito law kono online safety act na dar na vital no teknik ko na bang takati ko balebu na bosan kono online safety ya na lawa tu ko volta na nito ben garab ke so ambe kara lo matar no ko baksala ke wilika merakila toka baka titombu na lawa me baleta na kena baka ngataki na mona liba. Totoo ka saranga. Oh, re, Mm. kimbali bale, teka mo mo ni semper na sa ni COVID-19. Iyo, 2019 matay ni January, teke bukina, Oh. um, teke bu na commission ko rawa le rua sarbenga na teke bu na tiko. Nangko predecessor Miss Endan, um, bakakin na kena sa kena teke buya, ndona kana kena ndo ornikaya nandrendre la kaduro mana commission membaleta na resources siang so tinilevu na yaya se na yarangi ni vengarabi membaleta kian na patitea ni na vengarabi membaleta na neto matambose totoo Sandin. sartiko na Orin kaya totoo sartiko na nanda makangatakan na bi matanggal taliboni na tablets na internet sa totoo sar na speed baka sanggay tombo tikanin ko na kaya na kaya na sangay metang kumaki na ando na ecosystem bongo na internet sa na digital space ngondo na bunubo baka nga nanda vi korkoro sa na vi tikina tiga talangaki na pakaya na na vingarabia na mona liba lebu tu na rumor rendar ni durukina basar tingaya na mona liba Kimbali bale, turangan ita na social media, eh, turangan tikina, may nakyan na wuro-wuro lewo ni tabutamia. iyo Na social ninda media, Hmm. iyo ninda tukuna na mona liba na nito lawa na electronic communication ya wili tiko kina sianga wala nga ni internet wili sarti nga kina na bibitala noa nyo baka nga takan dua na ka baka liba ero ni bako tani tuku membaleta tiko na baka ui tuku Kimbali rin ibang tek na telepon, si tablet, si laptop, kung ito dono buto tumain. vinaka
Iya, kau sering nganggur. Andin. Yana online safety act ya kembali balik. Ya bakal laut ke sertungan nom do tamban. Iyo, nan itu tampan kita statutory body kita siang ni oka enanduan na kita bakarurungi ena veliutaki ni Minister for Communication, Deputy Prime Minister Manoa kami kamita, iyo kita independent commission. Kita siang ke resombe karena nomor lama tar kita nama tentu siang kita independent from the government. Santina. Mm. Ah, itu kemudian pina nom do bali bol. Também viu aí a Super Bowl House, a Victoria Parade, na bonongan ni takabol ni Sudu kon kay napakamau ira na ground floor kita uti kasar na também viu aí daki isuba kita singin to labo tal tunga no bula rua sauti ni to karua ni wal ni bola bola in Nandi Police Station na level 2 na ke dua ti kon bagan SS barra na running wal na nito wal ni bola bola in Nandi karuan ni tamba balinan ke de mani lo matar tipo mena esas barra kita rede chuko ni lebu chuko na batataro ke na report la tio mena esas barra le tiko isu pa kita rede chuko kaya red zone tiko na west membaleta na viva sora Oh. rata ki na mona liba ko kita usama ni na numa ki na mendola indone nito nito wal ni bola me venga rabi va tamba ken dua esas barra. Santina. Kembali balik ke bakal di sare dyan ni red zone o nasa Mm. svara ndo apa ko sukumu na mai ndo na ken na fika may kay bakal din teki na libo ni kundre lak to yan. Iyo, kita nanito vingarabi naita, nanito statistics kita baleta ni nito vingarabi it's funded by taxpayers' money. We are transparent and accountable to the people. Kita pambimbita sarvale na kaya nando wasay na itukutuku membaleta na reporte kita vingoma se vida baka bimbite ito nga na kaya na maruroi na confidentiality membaleta na reporte kay ito vingoma levo na ngona doyado levo na vital no na mona liba se na be basa rarata kina mona liba eran do taron ba levo may na tamata se na leoni banua baka kin na media membaleta dosa vingoma do na reporte ngo se bada ba na reporte na bada ba na kango kay ito sing ni raw ni do Auro ni kaya na confidence membeleta na ripoti kito vingo may tambu bakalau mi kito wasia na non rakundru sa na itutukur wasia may na leo ni banua may membeleta na nito bengarapi. Santina. Kembali balik do na maroro na ken ray tukutuku. Bimbi sarang abi kit dona fundamental duty kito pambimbi tag sarti ko na nito bengarapi ng una ni kuwa baleta na non sala ko duro mo timbay na bibasura rata kina mo na liba kita usanga me bakalilay ta kina kyan na non ra na re-traumatization nang una ran do baksara rata ki may kina rami wasya be kito do mandangan nan ren na non do wasya may be kito may kitong bungay ro ni bakarorong kapakasala membaleta na ka eraw ni daka na nangono binakaya doon itatao levo mandanga uri dati kunggo na nito bingarabi no non trust ka na leni ba no na bingarabi ya nanto na tambana ya siyang ni matentu na bikambani ndo mata na bosan ko na privacy siyang ni uri ni kaya siyang baka niti go weekend to na ito kake be communal singin to kilato na dapat na imbalin din na ni bosan ko na privacy and alom ni nonton tui matabi wakani da siya matukina na matana votu wakakina na mona liba. Sedia na saranga. Au rongo te chuko na interview na vida na malasawati ni naturangan loya o John Epton. E vida na mal ni bosa da buti tiko tu no ko nyo kenda ni toki. Ngai tumbu tak chuko may ndo na ngon na loman ni matupal. Sa baka tabuli ti chuko pan na ito ndo dolo me baka ito tiko kina. Wili kina na no tanto na bosa da toda.
na vossa ainda toda ver ainda vitu butaki, na vossa ainda toda ver na gasetake, na vive kani, na não ver rokobi, baka tabuli de weekend, ia, na mona libuliba, senga ninto tabuli de weekend. Ndo manda no mbamba na tikinea, na duindu i buruburango. Iyo. Na mona libre ito na kabo na internet na nguna tigi bukina na internet na tigi buti na internet na around 1983. Ko launch tigi na internet yo na World Wide Web dan durong ada tu www dot onlinesafety.osc.com.fg ya ento na ka busar tigi butaki um, in the early 1990s. Io nangono sa may introduce ting may kina na social media sa liu talaga na kaya na so raw and accessible napakataliboni na sali na solamente na taliboni sa tigo raw may laman na Facebook so rapaksam takamba ka na Bibo sen so tala na social media platforms. Uh, ngono ko sa tigsar na TikTok na Instagram, Snapchat. Nangyari sa natoso ting ngayon na technology na advancement ni innovation. Baka to berati ko na kaya na tombo tigen na kaya na baka nga taki baka binakasara na vika sarambulya mengo na kaya nandao. Yan doon nakakita rida tiko era na ipakaraw nga endar ni paruta ka ng mata na buto ng balata na vital ano na communication. Ko nga ni paraw ya isa waka melulungga tiko na muna liba-liba. Da siyang sa tini Ronikaya si napatumbi ka na no na kilanda ka na baka ngatakan na talibuni si naparita kisarti nga na kitoren rida man na dui yalo ni tamata kar rida tiko vivali visinga bisusu kaya kito sa ngati kina men batiti sereani na nito wingkarabi vambimpi na bei kornivuli na digital literacy me oka tiko ni nonra subject na bei singa i kornivuli o ira na ndoi benda revuli tiko me na early childhood me ava kina form vitus na year 13 vakaki na faith-based institutions ndona kangu kito reda kukosar na kia na patitiki na mera vingoma talangana leo ni banua na kia na endobu no ta kia ni varra o se ni tobo membaleta na kia na pakangata ki na mona libu kito daka people kat sarte kinangko kia na tamba daka wasi ombau ena lotu wesele kito sangati ko mitiko me pilot ta kindo na program ko ni kito rida tiko na statistics ena lomani supa no sori area tiko sa rida kia na cyberbullying ena non to na report do vingoma na commission kito sama ni kere vida na faith-based organization kito tu baro talaga ke so tal na ni lotu se mata lotu na be daka me watiki kito tu baro me kito bingara bina tambana ya iyo ngonong ko na pilot program me dili ko na wasi ombau rosang bulon dolu bebe wala to ni rosang bulon dolu na leni bonua na taki membaleta na program gitu di bakati kong goy. Sa din sa tika na mbau, sa na wasa mbau, tiko ni tubo men na the wiri na bisa ibiti. Dito ko ya na faith-based program, na nito community-based program, dito nga on its side, kito sa TV ra, kito les may so na koro inan ronga, na esas barra lo toka, na bi tiko na lomani taoni sa na city, isuba, kito ngwala talaga ni lami, na sino, kito taka people katitinggo kina na sino town council, and na bi bei kor ba tao ni suba sena suburbs settlements vakakina na bei kor kito sa lesser mai bonom balavo
na rural maritime zone siya nga ni Ranguela Tabi. Kito Bingarabi tigo na tikina ya batakirto na Ministry of Itoki Affairs na kaya na durumian na Bikor me patitia ni na nito Bingarabi membaleta na kaya na empowerment na nung raba baka todo ko takin na non raba kaya nga taka sir na kila kami membaleta na bang takin ni mona liba sa electronic communication Mm. Sandina. Ina naman daw bila ko kiti ko turangan ita. Entuan pa kana ulu tanga o nindo rongo da waso ma. Rando kauta take mai o ira o nindo vital no bat ke ira. Iyo, enduangan na ulutang sardo wasiama ina kena sandu basisila na kara reida na mona liba-liba. Lewer kun rubakan baleta na chat Fiji na TikTok. Lebu na vikorokor kitol alakbayanya sar kama ini sar tawasiati ko na bubale na pakangataki ni mona liba-liba na Facebook, lebu na Facebook, lebu na lebu ni kor sar suleti ko na rongono pa na taliponi, eleleti ko na ra bengkarabi bale bir na ngone, tamatina, wilirurwakina, andaw ni bisusu, apakaki na irna ngone lalay manangay sabang tagiti ko na taliponi, baka sa may ti ko na taliponi. Tangi minangone sulian na taliponi. Yan to na kunru kito dingo man na bi kor ke kito ngalen kina. Nanon sabang takati ko na tumbu-tumbu daw ni Bisus na taliponi may babysitting tool. Kito reda tipo ni ndo anak-anak yan na nggo tambaram dengan na social engineering emang tayo tigyan na talipo ni yun da reda yan in membaleta na kyan na health effects ni bang tayo ba na talipo ni bir nang lalay banto mumbulasara yo ya si ruweti nga na tampana kito reda ndo tal na kantor na kay tarati ko ko na kaya non rabaso rarata kiti ko nangone e na mona libo bang tagiti kina so nanggito dana no tumbe Oh. kani ranggito tiko nangone it's a safe game it's a safe space ya lev nanggito ranggito ratingo kama dana Call of Duty yang pakitini ko alu lako dake oron yung kingitora na Call of Duty lev na tumbu-tumbu dana bisuso na sarabati ko may non daru vital no ni kuwa oron ni kaya lev na viva sararata na vivo sa ataki nabindomoni sa dati ko na nanggito siya nga ni Call of Duty na Roblox na bakakina na so tala nanggito so batakina TikTok talaga na Facebook sa bando mong bulasar sayang meron na yan rabi o iran na yung pakitin kawalo la kusombo membaleta na nan rabang takti ko na talibuni baleta toride ko Australia sa tinika ono la kusombo sa nabaru benta kina non raba social media accounts yo biti kenta tose rida manda yani na yang ndo na bisa ni lawan non tuti ko na matini tue kito tungalala kina kito suli pakasala nga si nito na numa membaleta na ni how it affects our service delivery Oh, santina. Ken paling bale baso nga na lebu saranga nanong to iyo tamba. Orang ni kaya nangunang ko doon na hot topic to ko ibiti nangunang ko na online safety sa na cyber when we talk about the cyber world, baleta nanito bing karabi o nakeri usa chuno no bosa ba biti ba balagiti ko Oh. nanito objective makito promote ta kana responsible online behavior and online safety kina baka nga taki ba mataw kanga mentangang karuni yan nabang taki ni mona liba kito nito do talaga na nito objectives ya mi kito do soli pakasala ka promote ta kanto na safer online culture that addresses cyberbullying, kuna cyberstalking, internet trolling, and exposure to offensive or harmful content, particularly around children. Gana kakituri dati ko nito bing grabe na bisinga, nanon to basura rata kinangwani. Yang bagitin katulu, lakusum. Nembaki sawati, embaki ni muri, tolnon tolon nandraw na kisi ni child sexual abuse material
Yako irna non rabasura ratek tu nanguan ir tampak itu ni rulubo wale sierra baksura ratek sertinga bakada ana itampa ni ngone el ornika lako yani may na network i viti me bako ibalang yan to na son itampa suli libo membalitir na ngone sapando mumbula sar na kena wanta gina mona libo libo ya sayang na kena merayan rapa na tumbu tumbu daun visus na karanto takabati ko ir na ngone lalay na non reta libo ni Iya. Kito sa sangasar tinga pa ko kito ba binubinaka na na vibu ke levo kito ndo koma aperto na taban ne obisa ni ndo yado na kisi membaleta na no ringasora rata ki na ngone e na mona liba liba. Ora ni kai sianga ni ali biti tiko binak serang biti ele bona kisen ko sianga ni report te kitiko kito tu barro ke baka intu ambe ka la ko duru muchu ne ke lati kon dona kisi men balata na biva sora rata ki na mona liba liba ra ramba se ba tampa kindo ver na ngone ni to ona ke waset ka ni to namba ni taliboni 1548 na toll free ni Vodafone kito varu launch tal tinga ni to toll free ni Digicel the same number nga yun ang onong se Vodafone tigo nga nito toll free number se diwa diwa walu saiba rua varua. Sebutan mo may baro nito? Diwa-diwa? Diwa diwa walu saiba rua varua. Diwa-diwa walu seba. Diwa barua? Rua varua. O rua barua. 9980242. Iyo. 0242, 0242. Oke. Pat kena Mm. nambaya kanto na 25 patulo eh? 25 ba walu. Oh, itu bawal. Oke. Iya. Yan na nambay. Siya ni Sumia, Iyo. free, toll free eh? Iyo. Free. Sa Toto kasar kimbala nambaya. Eroni kaya ngata kamera wase ni kina sona kaira lakto rumah. Si sona kaira sarap. Mer bitayani na non rakundrum bek. Eh, meu ba matatataka nga na na nito vengkarabi na kito sanga di batitianga na itugtug ni kana bakan tayo ba mataw na mon liba kito rini vingo matal nga na kunru iya na lawa me baleta me na vingo mini kunru era rawa nga ni kunru o ira era take te taki sera baka dhani ena mon liba Uh, eleven baka rando ambita menon ripote kito ndu songo tambaleta ni ti o na danda bako salote si o mere ko ti ko mai te levu e reporta ti ko ndona yale alo e ride ti ko mona libu liba e sanga ni da voa e sanga ni vina ka voa e da voa io e sanga sanga ni o ka tuki no ko e se take te kitiko kito sa sing kito na nito lawa e va matata tek sartunga kino ko e o te era ni report o ira saranga va tamba kin dua ko ra pa ka dani ser da buti na mona libu liba eh baleta que o kaki tunto lava barra raba raraba e na singini kita utang singini kita na ngarap todo con sana you can report about Sarabili anyone sana eh? iyo Oh. Kem do lebi chuma do tiko nanam do tambana. kita le tini kabitu tiko na singa bina kani kuwa kita daga daga teko bati kere to na visa ndo na trani visa e tiko bi kita mai na cyber crime kita daga daga bi wal kati talanga bati kere to na Ministry of Women Social Protection and Children kina nor to tambana na taro bati ko yani na violence against women and girls and young girls Ah, santina. Ya, nita. Ya nabida na singa sawoti. Kima misara chukini ni role ruana nonda ngoni toke eh. Ero sa may beso. May berto na tambay ni obisa. E baka kima mi kindathala. So kima mi kurambui. So talbe kaya ramaraw. Doon na sana eh. Balete nile wer sando sulit sumbeka na non rakundru. Siya relate. Lako berto na obisa. Saravat bitan na nonra loma tartar guys yang ni baka me waliti ko eh. Ron di ba mataltak matamay na nunguray may balik na ronga na kisi kwa sambi chuka na newspaper da sarabat chuka na news ni rongo na ngay tuki.
Ne posso tenere una segnaliro new comment e non na kisi di tiko se Oh, tiko iya. na balibele wai io na kanga uronika na neito ben karabi so ba karana no matiko de kito vinkoma nga na kisi kito se ngani ta kamera kina dona ka kito vaka bi bol kat sarti ke no visa ken dua e vata uberto en dua na tampana ne dana numa na vato tu na kiana charge taki Endua na tamata ya andua sendua na kambani saya ya non tu batule wana visa kita usangani kita visa kita vivu ke kita vingara vivu val katsar bata kirto na visa na CID kena cybercrime kita vivu val katel ngani to vingaravi kirto na Homeland Security baka kina na FBI me Amerika na kiana ndo bangarai na fake account levo mbeka na nomatiko de ernesiani ratombo balatani rabang trati con fake accounts aura ni bandita kana singa binakani kuwa we work very closely with Homeland Security and also with the FBI yana kiana sangai me maruroi na mona liba na kiana do bang taki me do pas weaponize taki me pasora rate kitu hina sona tamata na ngoni ki rana marama. Totoo ka saranga kami rin din na mo talo no tigo biki mami turang leta barita kina ramba ilebo ni namundo ubenga rabi yang dosa kan nila kata katung do tiko tiko talir to na tambande o visa o kla kemi baka bidi bina katiko ni bikim ni na buku ni tabi lebo dong karabi tiko sanga nila kata kararao sa mga Dina, eu ko kati kaya lebo na nguna na ita na kisi kita ungarapa lebo mbeka saranto na numa ni sa araba sora rata kina mona liba reseng ni rento kan seng bantu ni to na understand tak babo ni relago de rumah um, uroni kaya na nguna tanto experience ta kina na cyberbullying um, lebu na ngau na sandung ginko sar na rai kito ndo bingkarab kito so nungu na kito ndo lomba lenga tal inde kito sali kinde kito na lenga kina membaleta na non sandu bia tangu tubo non rampula e na matay kito ni kito sin na bitu nga lom ni room sar ndo sa lebu sar ndo lakwen oro ni kaya na visinga na ya o pambimbi takatikin na nantandungang garo ni na bang takin na mo na liba-liba kuya kito sa kakakabibal katikin na batikir to no pisa na kaya sa vanto mumbola sartingan na baka takin mo na liba-liba so sa liyali sarkin no nambula ng rambula so sa raba mabuhat kira sa liba mabuhat kisotal kito sa ning binakata meliyato ikya kito sa sanga may patitiyan ni nabi korkoro settlements na bitaoni bakagi na biyan yan na kaya na bang tagi pa mataw na mon libo-libo meranggang karuni se nanguna yado kinandona lang merbitar tar me bikito vivu kaya na kaya na bakasol ni bakasala bakakina na kaya nando kusum so na post beka se soni tamba se video ko ero ni pamusira bakatana elo ni dona tamata Kandi na sarangaysa. Tandong kay makasamta ka netai kay kami ng beauty kenda. Na itutu lako durumuti ko na wakanda ya na na tangi na mosi na mandua na lako durumuti ko indua. Dua man na mabasa di bakan rebe na bakarong tuk may ni kuwa. Na bimbi ni nonda be na numi. Kaya na nonda be bakaroko-roko taki na mona libi. Iya. Kita pipayan retinga ini tempat ni matembos ni vitang kumaki na mona liba-liba na kaya nanto medan to bakasa mas sember ni biundo na kaya na mona liba-liba. Think before you post. Lebo na nguna tanto na numa na non tanto dono medan to wasya na ka nda bakasa mataka siya na freedom of opinion, freedom of expression, or ni bandi taka ni kuwa ni na dondono ko erraw tigo na kaya ni yala yala e ala sarangana kiana do tarro bi mo baka baba na tale nduana ya la ni nduana tamata en ka en dan do mbita va ke na mona liba liba mo posta ka nduana ka so mbaka rana no
uma ni binaka tu na posta ka tu na ni tampa ki indua me ki vasora rati ko mi viwali kenda na nonda viwali na matana votu ero ni indui sara na mona liba baleta ero ni vadada na buvale ero ni kota mai na levu na lenga le levu sara me baleta na nonda vi maliwai Siang awal nga ni maluway na bubali, yun na maluway na bunan ni takataka, bunan ni lotu, se kornibuli, kaya baka suara buli tiko, tando baka sa mga sembernida posta ka takin na ka, se mentabako tando na ka. Totoo kasaranga wa binibinakakinay na kani wasechu kumingoro turanga ita na bimbini nonta wakasama wakasama Hmm. manda ni sembera ni umbitagaki o marata kasaranga na wasebi bakalonga ngati kingori ndo talea turanga ita tare wale na kani wasechu kumya embeletir na ngone na baka ngata kini teleboni din saranga na kani tukuna ngai ndo tenga bango na ngone sa pastek sar teleboni ongo tinani ngone we ngone baka mesa tenga mo ngone sa misalnya nga mendula isuli wala Hmm. teleboni do manda na mo basa di baka revera na itumbo na buko ni teleboni pet kira na ngone Iyo, na taliponi siya nga ni babysitting tool. Raw ni tumbera mendua ng wane melebinaka selida sarambalata andua na kalebu ng bimbi ni kya na ando tumberi va mataw ng wane na babubuli singirotal nindua ita kavea na tumbu-tumbu nga iron da kave kira nando ni visus singirinda lay nanuma mendua na kamate me vavulida andana kambula. Baleta nangona ya se the first 3,000 days of a child is so important ya ko kito vambimbita katikina nanandanto vaka sama takasar vinaka sianga ni tumtum don vi susu virtana tu na tutu ni beliu taki na vi koro bintala abu kornivuli pakakina na vi songo lotu interfaith denominations, membaleta na kena vuna utakitike na kena bampa bang taki baka matau na telefoni mona liba na internet lebu na bi korkorongo era bang takat kuna Starlink kito tubaro me kito soli pakasal na kena block taki na porn sites baleta na porn is illegal in Fiji under the Crimes Act tambu bakalawa na saravan na porn siamo vakota, siamo video takin, mo video takan doon ka. Siya tambakan doon ka. Membalatan na kyan na pagkaw na obscene material eh. Mm. tena totoo kasaranga redan boy lebu na weka bango daga mi redan na titombo ni lawa do bingarabi tiko kina chuko na online safety act chuko tal so tal na lawa do daka bata kai tiko Sorry, naitani, repeat ta nga yan eh. na tiko na online safety commission online safety act chuko tal do tal na lawa do daka bata tiko na nom do tambana na online safety act. Ni buso tiyaw naitani, cut out nga bali like ya. Oh, doon. Iti ko ni sabang madaltakat ko may na online safety act na naman daw lawat to. Mm. Ito tal do tal na lawa bawud tal chuka na naman daw takatak. Ono tabuta tale? Iya. Tabuta tale. Kung matenga nila na online safety act, ito tal do tal na lawa daw bingarabikin. Yang nangonang ko na ita, kito na nito law tu sarte nga, na Online Safety Act, ko sulibi kito na kuko, may kito bingkarabi. Iya, kito na nito taka biwal kati kina tambata ni obisa, kito raw talaga ni pipu ke berto na to bingkarabi, membaleta na Crimes Act, na Cyber Crimes Act,
pakaki na nanonto to constitution na doon ni tamatayan doon na kena nanonto wasia na kaya na enta na numa siya nanonto baka sama siya nanonto bosa na freedom of speech, freedom of opinion, pakaki na kirtaw na media na freedom of the press. Na doon doon yan doon kaya ko ko Taka, it's not an absolute right. We have a responsibility to ensure siya nga ninabasa sa taki siya manalay pa kapunan na tiko ya babala ng baleta na non tabi maliway. Yan ko na uso to na nito Vingarabi na Online Safety Commission na nito law. It's a web of interconnected legislations sa nalaw kaya ko kito daw nito Vingarabi siyang wala nga ni matentu kito Vingarabi people katal nga kerto na civil societies wakaki na erto na NGO na Fiji Women's Crisis Center Empower Pacifica na kaya nanto soli na Vingarabi may balata na counseling na nguna sala ko tulong makinento na rendre na taban ni Viva sa rataki tiko ento na keni wali kito se ora ni kai singi keni wali ento ampe kana karo ni baka malumta ka nandrendre rala ko tiko me kito ento usali na referral na handover verto na Vingarabi na kena tambana ni counseling kena support Sa totoo ka saranga, totoo ka makakutinig ta na nung tubing grabe. Sulit lang namin kami minto na yalundi. Sebada wanita eh nikimamikila nitiko indu kau itike mamitiko. iya Dora kita kambimbi iya iya. kita papi ni pinakabaliw when siya ni kitor ni takapakaitan ko without the collaboration may nabi tampanan ni mati ni tu pakakina ko kahit nito partners na Ministry of Women and Children, Fiji Women's Crisis Center, Empower Pacifica, elewir na bingarabing kuer siya nirto lapa kanto nakabay labo pada vacate severe nila ni banua kaya kito babi ni binaksar kino pa lebu niro ni batu to kota kana nito bingarabi baka kinorto na tamatata kanya obisa. Totoo ka saranga. Nabital nga lasing sa tinitawa pamuriti ko ibida na kisi may balangi. Ibida na itambangon niya bagtin katulu kara bagtin kabae. Tambangon sar era saba kay liya na non rambula. Nabuko ni non rando bakadadani sa bakalile na mo na liba-liba. Dombo sa taba talaga sa nakisi bakawaya ibiti. Iyo na itana ngonong ko kito sa ni reda ti ko lebo na kaya ti may balang sa obiti sa ti ko talanga sa tombo to tolo sa chu ngaya ni na membaletan ko na AI artificial intelligence. Matalan ang balata na AI nang unang ko ero ni lubata na isul ero ni mimik ta kendua non der vital noting ko kento ritambang ko ero ni lita katal kina ndo na yalo daru siyang serangan itu kina sento na puno daru tamba kina me endor na num der vital noting ko na mo na liver ero ni ta kando na kenda daru video daru siyang serangan niya baita bikina ang balata na post ni post yung minggu na omni background it's on an ocean running view na kaya na video doon na di sa tunga may Waikiki Beach Hawaii yan nakukuha ni mo na live. Wow, sadin. And ala ko ba ito nang goro-goro? Iti ko talaga na nonda na kinroae. And Mm. so nakairo ni takawa to mo na liba-liba. And siya nga ito ni kilala, kara takawa to. Iya, kuya sa kito bibayan ratingan, pambimbi sarti ko na ako sa vera na itumbo-tumbo daw ni Bisus na kaya napakasalta kiti ko na napakangatakan na mon liber na ngon lebo na ngon ko sa kaki di kornibuli sa bang kiti ko na laptop merata ka assignment kaya na o pagsamta ka na ngon ni buli siyang so tinipaya na sophistication ni buli may sa design ta ka na boda man A4 sa ya nggak usah binakati meraba laptop mo na nga so na primary school students. Sana telah ko na tos ningon, ya salah ko batal nga nanda yan rapat ko na na innovations kin advancement ni technology salah ko may
Sedia na sarang, dan ala ko mata chukke na nguna, eh? Iyo. Wow, ken balik bikin mem ni tumbu-tumbu, bikin mem sayang dan raba kesarang. Sebab Iyo. Na technology is here to stay, and we have to learn how to live with it responsibly and safely. Eh? Orang kai sana mesana tiki tiki ni vital no ana bising awakangan no dando basala takira nangwan. When you're crossing the road, look to the left and right before you cross. Pasar ngakine na basala misando lako chukwir nangwan. Ano rabang takana telefoni. When you don't talk to strangers in the offline world, the same applies in the online world. Kona values nga ya and tandong gangaro in sarakina. Santina. Totoo kasarangan ano mo iba kasal ta kimai undo retalangan ita ni solongona do tukuni mai ni solongona leo reali abi tu na singa Yeah. sibi na singa reali tu anda ka anda ke bi lo melanga taka ni sombe ka bir bital no tumbe ke so na teleboni e na roni tukuni anyo dorobo andor listo ta na bus stop ka na bi na kaloko ya limo ngone mai balo ko sali wawa tu na bus stop nanu muchuko ko nyo dorobo yang baktin ka ono da siya nga tsukin kila o turang ang beka samba kilim sa vulkan. Vive na kisi bangur na ita Oh. se puli sarti nga high school kile chukumi pale ni gai korni puli sangai angai saren dano hotel kinta tala ngone ni ntola katuba nduri tu mai kiana ndona turanga baki vitso bi taun. Kung ako sa kaya kina bebayan ratiko, bir na tubo don vi susumera kilati ko nakarati ko nangone lalai e nanon da telefoni balet ya sa andalaw sa chunga nakatumba ni nomini vivo vale vir na strangers et er na katu nanon da lamada senal sona ya lobatani menakian na maro rich ko nanon rambulan nangone. Sentiya na sara. Mm. Sanita, babi ni binaksar baka levo. Nanandar may dami pati ni kodra ka nandar babi ni binakati kumay. Na lew ni banua. Sora siya masarting ko may ngilandi. Doon pula pinaka may ngilandi. Doon pula pinaka may nisilandi. May Australia. Pinaka ba levo na siya mati kumay. Ni Rubital no tiko ni ko kay naturang commissioner ni Online Safety Commission. O marutak ni sulit ko no ngona ni kuwa mikro mi bitala no ia terus sa bitala no tiko ni ngoi siang ni kene matai kino tuti ngona kene matai ni bunga tal na bitala no kero na takabatiko na buku ni biba karara mataki na non to tambana o neta Filipe don ba kaya Iya, doon na kan maram neta. Sa ni sebenarnya ni meta pa ni taru bital no ni siguro ni kuha o sulit talang ko nangono bi kem ni naita ke tiku talang na kau ni bewasea bi rana baka rong tiku mayro ni baka toko rutak talang na ni telefoni se na sali ni bitar tare ni bat kemo ni. Ya, benar kan. Dan itu website etiko, etiko telang aki na sona or ni sona nito pamphlets and posters ke sombe kana gas ni buli na bikor ni buli barong tiko mai o sa apa uge tike muni muni ngolan na nito website na osc.com.fj and OSC Online Safety Commission vale kalakataki osc.com.fj nito namba ni telefoni kia bakal ninggir na Vodafone 1548 free toll free se ndotale na namba ni vya vantaka yana 9980242 9980242 ke tumbek sona loma tartar ni email mo. Se visuriti mai mi kito ngole ni ndana vi ndana community se ndana koro se kornibuli kita tu varau mi kito vingarabi na tambana ya info@osc.com.fj info @osc.com.fj kito nangononggo na visuretin kitoro ni kak sa lew tu men na visuretin na be valni lotu be kornibuli be korkoro lam ni tawoni kena tonda ko ni tawoni to babi ni binaka nonra soliet ko na nonra nguna mer baru rongo na nito awareness and outreach team.
Oh, totoka, totoka. Sababu ni binak ni ndo sa sulit ti makalebo ni tae. Sa ngol cuma na Iyo, sulit ti bikim do. iyo. Nandito, nito Bingkarabi, aba tambaking do sa tingan do na tambana, may baleta na vibara lamitaki veran lelo ni Vanua. Sa totoo ka ba ko ti binakabali bonita bikim ni nabarang ti kumay sa bitte chukainin ko o turangan ita na website na www.osc.com.fj na information kaya sa ti ko kini makasat kung ti kumiyaw ko kaya barang ti kumay sa ng gas ni Buli si soma nga ng gas ni Buli ni Willie Ball ni Singatambo eh bikim ni na tambanin ni tawi tambangon ni bikim ni na sungguh-sungguh makawaya renu ni bakang tak sarakan na nang tu resources sa tunggur sa ni somi sa renyo download tak nga sebaga Iyo, naitana nito pamphlets, na nito posters, usarangan na nito website na PDF version, kaya baka esona kornibuli, etubir na facilities mera printa kang ko, kito sa paung kita sa rame, embaleta ni na nito resource Lesar nito na budget baru tek mena matentu membaleta na nito bingkarab kito singro ni kito charge ta kana nito bingkarab kito satu baro me kito bara rota kana ken patite na ituku-tuku ken na basal bang ta kito nga mo na libeli baleta ni online kito na sanga me kito meso na available resources online kito na sanga te ko mena ni so na videos and so libasala tu siya wala nga ni basala but it will have some entertainment to it as well to make it fun and interactive for our children just to be safe online. totoo ka saranga totoo ka makoti ti ko tarin benganak kan na bi matanggali mo sa beka mo sa babiti mo sa barotuma mo sa ba India se tabram di tubo-tubo na kinayanita na bosa ando baka nga ta kay baka pertania sa iti ko talaga na baka biti Ito, ang unang ko na ita, papertania, makabiti, chuko pa na nito website. Um, oh Ayo. Nandito pamphlets siyang kito sa nga talagang kami so na baka India baro tuma yun ang unang ko pabiti kin na bakbala ang isa tiko nandito website. wow totoo ka saranga dahil kaya na tumbo sa tarin doon na ulong balaya lingolan na nanon to mo na liba-liba na Online Safety Commission www.osc.com.fj sa tuket-ket na tuku-tuku and ang reba mendo na kila ngol talaga may nabisure ti birto birto ngolan na nomni songo se mbose se tabang ando ng birto kina neta total na kao ni bewase Iya, sako nga ya. Kendo na tumbekan to na taro ni sing rompa ni taro may bantu doon wikito. Kito tigo nito email na nito website. Iya. Um, paano ini pinakatuyan ni Tana naman ni Bingkarapi, pinakabali po na naman ni Sole naman ni Ngauna, kina naman ni Bata-Batang ko, man ni was, meron ni Patitini, kina na nanito Bingkarapi, pinakabali. Isa, kunilang ka tulang nita maruta ka pakalibo ni doon na salanggo daro ni dabi wasita kanikina na bitu-tuku pa kanggo na non tapos nga bakit okay libo ti ko na lang matar-tar na mo na libo-libo kay kata-kata sarchuk nga na mo na libo-libo na ngonong ko kau na numakina ko sar nga doon ngon salmi na kami da buli kede dabi makararamataki na urutangan ni kuwa ya unita kami na talang ngon memori menang ito manital na kene karunin do was-was ni bital no. Kantun, pinakabali po na ita, Sandon, salalom sarto ni Bali Vikim ni kalau nggak tahu yung garavi. pinakabali po. Naka, mata kumanda. Ni Muave, Iya, mga de, sa pinakabali Vikim ni Nabi Okani, and sino pinakadikuan, tamaro tak ni pangalalti ko tumay na turang komisyona ni Online Safety Commission o Philippine Patiwale, turbo ni naisawsaw na maramit basu i
Lovoni me overlau na marutaka na nona sulit na nona ngona na sige bilang ni kuwa me bio se tu weekend ulu tanga bimbi taraira na ngone bir sar nang kasake biba kung git kino koya na nonta bakasa mamade ni se berni umbiten dona kaya na mona liba ya bikin na laban taka na social media do talea bikin na tumu me da redet ko na bikara pakanga taka na lubenda en non laptop se non telefoni be ko yaki belate ni sono ngoni ko reality ko libu na kabaya belate nira takabati ko sono kana mon libu se kanin to reality ko se there is no monitoring so ndiando na kai uli saranga me na bital ni ko bateki neta Filipe, pinakabali yung tilela, pinakaskili serdembe, pero silang batiwali. Nabubala ng batiwali. Ngol tukay na baka pinakabikim ni Katsar. Bichon yung batiwali, may USB library, pinakabali mo nita na to, bito ko nito na program mo, babi ni pinakasar tukay ni bikim nito to kasar. Tumbula may nang Galileo Mikalonga, kay Malcolm Andrews. Pula pinakaturang nita, pinakabali mo na sa mati kumayaw terroa, meron ni Roko Timbao, Puliminak maramanita sa lolom sartin mga libikim nito doko. Naka na bito ko nito kumana program monggo baka nini binakto ni bikim nito doko meron talang una kataraba en gamito manitelen na bitalo no membalitirto na online safety commission. Ang saba ko madayani ni monitokan. Naka